हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी भिडियोटी को देखा पूर्व लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। चलते भिडियोटी को स्टार्ट करवा। कौन दीटा कार बोला मटन तो घोड़े किना रखी दियो ताले मटन टा हब फाइनली ना खाइबा ना कह जाऊ जा मटन रे दे आउ से इधर पानी तक बड़ा वीडियो कर जगह मो बापा टांगे धरछि के भाबले तू दियो कर ना मो बापा टांगे धरछि आइले हारे को बसी तो काली कमेंट कर देखिनु नाइ मो आओ देखि ए से पसानी चावलटा जदी लाइन नै पळेबा चारटा बेला कुआड जिबानी चावल एटा जिबा चलनु घंटाटा नहीं आस घंटाटा आनी आज कही दब बोली बाबू पचटा आन पच मुझे नंबर फोन कर मो पचटा कूलर फोटो उठे दियो सेटा आते ता गुळा हो ना हां देव जा पूरा डायरेक्ट हां ताले आज डायरेक्ट पूरा मटन हो ना मसाला कसा कसने पानी आते कर दे ये माने ये बान माने दुनिया रे जत्ती सी तो तमहु ना दिन गोटाए हेलानी तुमको एते शीत अच्छा इरे बाप रे मटन हेले आग टफी आउ टफी खाली कंटा खाया गनी पुल्लिनी भी ओके मटन खाइस खाई नॉट खाई चुली रे मजा गोटे अलग रोषे करवा मटन रुम भी खाईदब ये मटन रुम मटन गोड़ को भी खाईदब कंचा खाई दियो मो फोन टाइल मोर खाली मेसिन उडा आसियो माछ सेई छुट्टी उडा उडा बगदी कोइ आछे भैया 400 टका काम मोरी कैंसिल मार देबी खरा कोई डर हो खाली नो जिबुला नाही गम गाधी जने गाधी दिने एबा पर अछि यार पिठा खाई मते काढ़ी ता पाटरू दउची खाइया देखन ए व्यक्ति जनक व्यक्तिर रहस्य कोन कोन से खाइयो तेतरे किछि नाही थाली चाटुची
ମଟନ ତ ଆଇଛି ଭାର ମାଛ ପଳେଇଲା ଭାର ମାଛ ଏଇନା 2 ପିସ୍ ଖାଇଦବୁ ଏଥିରେ ମିଶେଇକି ସକାଳେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦେଖ ମାଛ ଏଇନା ହେଇ ଦଉଛି ଆମ ଗାଁ ପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ଦେବେ ଯୋଉ ଇଏ ଏଇଠି ବସିକି ଏଇ ଶାଶୁ ତଳେ ବଇଛି ବୋଉରାଣୀ ଆମର ଉପରେ ବସିକି ତା ପ୍ରବଚନ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦାନ୍ତ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଦାନ୍ତ ମେଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଟିକକ ଦେଖ ସେ ଥାଳିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଟା ପାଟିରୁ କାଢିକି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି କଣ ନାଲି ପଡି ଗାଡି ଚଲେଇ ଯାଇଥିବ ଚର୍ବି ଖାଇଲେ ଇଏ ଭଲ ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ବି ଖାଇଦେଇଛି କବିତା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ମୋର ଚର୍ବି ଜମା ଦବନି ଅପରେସନ ଲୋକ ଖାଇବ ମମ୍ମୀର ବେଶ ଚର୍ବି ଖାଆନ୍ତି ନା ଆମେ ସବୁ ଚର୍ବି କଣ ତରକାରୀ ବନାଇ ଦିଦି ଶୁଣି ଚର୍ବି ଗୁଡା ଖାଲି କଣ ଲାଗିବ ମାଛ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ଖାଏନି କଣ এটা কোড ভাগ করিয়া না 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 চোবানা হবনি হবনি দাঁত গଳି পড়িବ ହବନି ଦାঁତ ଗଳିଯିବ ପଥର ଭଳିଆ ନା ମୋ ଦାନ୍ତ କମଳିଆ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚିକେନ ହାଡ ହେଇଥିଲେ କଟକଟ କଟକଟ କରି ଖାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ କାହିଁକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁ ରଖୁନୁ ମାଛ ଏଇ ମାଛ ଅଛି ବୋଲି ଲୁଭରେ ସବୁ ବାହାରି ଆମେ କହିଦେଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି ଗୋଟା କିଛି ପଡୁଛି ଆଜି ଭାଇ ପାଟି କେମିତି ପଡୁଛି ମୋ ପାଟି ପଡୁନି ଆମ ନିଶ ପଡିଲା ପାଟି ପଡୁନି ସତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ପଡିଲାଣି ଜାଣିଛୁ ଗରମ ମସଲା ମାଛ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ ଟୋଟାଲ ମାରି ଦେଇଛୁ ଅଧେ ମାରି ଦେଇଛୁ ଗୋଟାର ଅଧା ଆଉ ଗୋଟାର ଫୁଲ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଅଧା ଅଛି ଗରମ ମସଲା ପାଇଲେ ଓଠ ପଡିବ ପାଟି ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ତଣ୍ଟି ପଡିବ ମୋ ପାଟି ଆଉ କିଛି ପଡୁନି ଏଇ ଚାରିଗର ଖାଲି ପଡିଲା କଣ କୋଉଠି କିଛି ଜେଜା ଜେଜା ତ ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦବା ପାଣ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବଦୁଛି ଖାଉଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଖାଇଛି ହାତ ଦେଇଦେଇଛି Don't doubt it, huh?
ଖାଇବୁ ନା ଦେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁ ଦଉନୁ ବାଇଆକୁ ଖାଇ ଦଉନୁ ମଟନ୍ ଭଲ ଅଛି। ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁନି ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ନା ତୁ ତ ଭଲ କରୁଛୁ ମାଉଁସ ବସେଇଦେଲି ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଚାରୁନୁ ନା ଚୁଲିରେ ବସାଇଲା ଖାଲି ଚୁଲିରେ ଜଳା ଆଉ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାନ୍ତ दीदी घर आगे कौन करता है भिंडी बड़ा पड़ा है कंटेरा चोबेलु एना चोबेलु ना चोबेलुटा सस्ता ना सस्ता नहीं ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଭିତରୁ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚାଲିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି शक्ति हवा टफिर ना भाया भानु तुम होटल में खाली आपको खाली गिरी बना हुए ना मसला खाली तो खाई तो ताजे ढोड़ा हो हां सिजा है गिरी भी बना मतलब मटन सिजा है हम को बोलते हैं हम गिरी देखो ସେଇ ଭେଜ୍ ଯିବ ସେଇ ଯେଉଁ गिरी ବନା ହେଇଥିବ ଭେଜ୍ गिरी ବନା ହେବ ସେଇ ଆମର ଇଏ ଯିବ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଯିବ ସେଇ ଭେଜ୍ ଯିବ ଏବେ ତ କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରିବି ନବୁ ଭାତ ଦେଇଦେବ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦିଅ ଖାଉ ମାଂସ ଖାଇପାରିବ
କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ପଛକୁ ଥରେ ନା କିଛି କହ ହଁ ମୋତେ